Kasih apa tuh kak? Susu. Susu. Jagung susu tarik. Cheese tarik. Cheese tarik. Pakai mozzarella. Oh pakai mozzarella. Iya. Kalau boleh tahu jualannya udah berapa lama kak? Ada 6 bulan. Kita hari biasa tuh di belakang deket pur. Jualannya kalau minggu di sini. Khusus hari Minggu. Hari minggu di depan di sini. Mozzarellanya. Harganya 15.000. 15.000. Kalau di lain udah 20, 25. Murah ya kak? Ya paling murah kita. Wih mantap. Kita pakai mozzarella. Wih. Kayak ini berarti berapa harganya? 15.000. 15.000. Ya. Lokasinya di Panda Pakuningan. Panda Pakuningan nih.